lunga tatu Polokalame, getting ready, mata mawharang long mai fo I tatu whatatanoanga, mani tatu malo wharongia. Mana ia leo mawatu leo se maria mai lava lo na sai lunga tatu Polokalame, ia o la tatu se tiai, tau te whairoa in whatalo whatu, I tatu malo wharongia. Lea ua tanu manuia mai lo na sa, whatalo whatuai lau fionga, honorable, lau tana maria toa, fui maono, leo o tea Polataivao fo se Schmidt, whaaftai lava molo taimi, lunga tatu Polokalame nei foi lava so pa ia o le ali, malo lava so I fo manuia lau fionga, langia mama. Ta Alofa Pulotu ia whaafelo I atu le tūranga lo ia nei foi Aso Sa pati. Whaaftai le tua o movo ni lau lau taua tate sila whai ai foi ma te tawhi wa ia. Ia ili ia le tua lo wa ia tu lo tu maupelo malosi. Lo lali lei ia ma lo matango fie te mi umo sa Polokalame. Pa ta Alofa tu ai foi le. Whaafonga marisina mai mo mai il tato wa tanu. Ta fai fia lo mo melta whataltanoanga ia whaaftai Samoa. Whaatangaina foi o ma leo ma le matalanoanga Pulotu e uru whale atu I o tō mota malawa. Ta pe foi o tō telefoni. Ia via le tua o tato lia manuia le nei sa pati. Tato uru whale fo I le aso whaapitoa le lau pama. Malanga whaatupu le rio Yesu le ralolangi. Ia ma wha moe moenga wal tongi o laina mo tato wang sa. Ana nei tu lafa whelo I atu Pulotu. Good evening, sir. Malo seifua. Malo lava soifua manuia I lau fionga mata patalo tas foi lava le alofa malanga le o le tatu tapa o le langia o mai lau fionga le foi lava solana le ma watu sa ngai foi lava lau fionga I le lau ikalesia le lotu foi lava le nei aso ia le tatu nu mai ta o foi lava sa malo long stai me le to mamau o le nei fatoa mai le maftanga fale ai ngal tatu vanga fa fai o nei le fiafi sa fono il tatu kokos ia ono o paune o se teimi ava no ai o afiafi mai ai ta penanga for sa pati ia mamalo longo masani ia le la sa fono mai nei le vang fa fai ato ia e mati ai le amatanga o le masina update ia discuss this file consultation ia mata upu o alava mata upu o kabineta ta upu o parmene ia mata upu for vang fa fai ia Polokalame fa ngason la so dal neo le afiafi o debriefing sa no ai fo te tai ona faiva fo lo filima na malanga lo ia tuai felo I mtupo pertania tau pulenga o tato toko ma mea umolo tapena ia le fai unga o tato tuto tasi ia o tato music festival tato tu unga fautasi ia ma mea ufa pena update tai le pa ia mal malu o tato aina ina ia mal malama uma me uma ia fa pena foi la tu langa tau fam sinonga ta upu po feo ia foi fina mo fa tu la fono ia ma me mo fa pena ia le foto ata betu ia o le foto mo lo la vanoa o te sawa ia fa soro ta Polokalame ai fa taile ta po mai alo manuia me o mo Pulotu ia le tu lo mo per malo si ma le luai tu la moi Kalau fai la campanha vai fato ora então fai fato berita Polokalame ia mo wani tu la se tele te malo lo ne ia le ready te mo ngabanga le so ta mana ia no le buta ua ia fautasi foi lava che os facile tu lava quickly lava fa mo lemon star fautasi le fa ia fautasi le mo what confirmed do you think ye inicio lo ta pena foi ia tele esta to foi numero Lana Bill, eventually I look forward to lava night tato tangata. Very popular too. Yeah. Well, mantua Pulotu o whaangartai o se tasi o tato main event of every independent and every Tewila festival when it was held. Peita, wa vele me lea fai tatia, fai tu. Ia wale ei se tu langa mauti noa anu mafionga, pe mate to fai. Because maintenance and recovering and also puing o mene o fautasire taungo fe. So now we have about 3-4 years. Ele to face to uma. Yes. Ya left atu taung fai atu. O tele la va o fale ton. Pa o tele foi o nu. O le to e o fai. O no o le to e se te tala sa o mai le malo. Pe fai, pe le to e fai. Ya le la wa batul tau tinonga ar fai nga malo filia nei. O le ato e alo tato watu nu e to e fa atu. La I mai le nei fa anga tamata ua Samoa. Le la wa ye nei le pa mana tuina o le tato fai. Ungo le tato wono su tau sanga.
Ia mai whawhau tasi, dena tau anau mai tasi, lua, tolu. Ia rau tō wha. Ole, mela leu whai el tato komiti o tuto tasi, wa avel te isfuru wafe. I whau tasi umalawa nei, e toi tā pena ai. Repatch and repair, ia ma maintain le koleni ino au waa, ma toi whasau le motivation, ia po le momentum, for le e toi whao Sofia i tangata toi mai toi whai, ia le nganga whawhitai le na, ma wasi tia fo le tūlanga i le vāre 5 suru, le 1 suru wafe le mua. O lona wini, e lena i titi rare tupe e whao Sofia ai fina ngalo o nuu mafia. Ia te tau tātou te whaitau wanga inga ngai le tai. Ia tātou tu ngā kurula, tu ngā maharoro, tu ngā papau, ia tu ngā fo ia waa masani ele tunu. Ia e pela le nganga na le wa ye tātou tu ngā a whautasi le wa ye nei ole ono sutau sa. Whawa a mautinoa, ono surua where manu malo, wha soro mai alo. Ele lai titi la le wha manianga leo toe abe inu mafiana. Tasi lavar fina ngalo le tato malo, toe wha mapu el taleni, o whainga mea le tai. Mana ia tele. Fa, it's better than nothing. It's a mana ia. Le mau atu foi lava nisi foi lava manatu re to telo nai tato tangata. Le lava ye le taimi, ye foi nisi o ta pena ia. Ona le wa ye se le ni so soni e toe fa ia la to va ama. Nisi fo fale tonu. Ia tia ua ye foi lava wale tupere nei hono se fulu Samoa, 1,000 Samoa tala te manu malo ai a mua ia le to. Tas. O mona tu lava faftai tele mali malo foi lava fionga ia mali tato fanya malo mo ta penanga foi o le nei foi lava amana tuina le ono sfuta sanga o le tato malo ma le tato tino. On the same topic, tu sala o le foi lava la ia uni la fa manatu ai ia le ono sfuta matas. Le o ye lava no foi lava ma le totelo na tato tangata talenia i le musika. E anga ia tu fa fia ia uni tato music festival ia. Sa o le pe ye foi lava ma se email po se numero fa moli la fionga honorable. Ia whawhitai. Na iei le tāpenanga sa tāpena lava mo le tātou music festival, le tāpena mo o tātou wadi whawhifia, tātou o tu spese, ea ma le tūlanga o le au whairi lau i loa fo le tātou atunu. Peita iani, o lo iai leisi tāpenanga o le whatoa mau eifo. O lesi foi tāpenanga nisi o alo le atunu o loa ngai mai. Ia o neila le fiafi sa whaile fo ntanga whapitoa. Ia aua nei whenumia i tāpenanga. Ai tu whatasi. Ua siri atu la le nā le tāua. Ono leo wa iei le abanoa o i lava mea ia na wala awalo i atu ai tato o whawhifia. Ia o leo tu whatasi ma le tāpenanga fo i o le tau mawhai mai ei nisi o alo le tunu mai whafi. Au pipese fo ia tato o alo mwhana ulo o lalam papa au ia tunu mau. Ua mana o eo mai whaili lato sao i nei i le aso mua so lua so tolu o le whai ungo le tuto tasi. Al tāpenanga le na tau mawhai fo i tātou o se kono seti. E whawhiawhia e fo le tātou au whawhiawhia tātou lava. E whai uai le ono su tausanga. E whawhi loa i le ono su matasi. O lono winga la le o tātia mai. Ua lua me te tele le o tau nuu. Iei le whiawhire nei. O le concept. O le concept e whai uai le tu uai laro le fua. Ia ma le concept. E whaalau i loa umaila le tātou o whawhiawhia. E whawhiawhia e sisi ngā fu o le ono su tasi. Nice. Lono winga sa whapea tasi le punama. Ia le ua lua a te tele ne ua tau nuu mai o le whapea e te tele fo i lava nisi o tāpenanga. Mai o le lava le taini whaamalama ai. Le pa ia ma le mamalu o le tātou au whawhiawhia umai fia awai i le tātou whamoimoire nei. Ia email i la auli at le samoa.net. Ia po le moto samoa@gmail.com. O ai lava e fia whaamaonia lo wa uma. A fia mai matala mai a o le tāpena umatu i nei tūlanga tātou sound system ma me uma whapena e. Te fia mai lava oe ia le whailau whawhiawhianga lua pe tolu ni o pese. O le foi tāpena e le tātou whateri atu le tātou malo se mea lofa mo le taunu mai. Accommodation ia ma me uma pasese ono sa i mai tātou maftanga o le whato atau wha mautu atu le tātou music festival. Mai tasi le nei event Pulotu e le toi tu ua.
We will have a musica extravaganza every year. Nice. Na o leu fai nei o lo iaia tato artist, o lo iaia tato performers, o lo iaia tato bands, e te ese uma category. Jazz, slow rock, and reggae, matato musica uma lava fa Samoa. Ma te le taritonunga, it's art. Tasi le nei tato music art tato te leo promotinga le lei le tunu. You know, the biggest money earner America, New Zealand, Australia are their performers, are their music and art performers. You know, I leo fire tato. We just make it as a fun. Ole umatu ula melung ole YouTube, ole 3D, cassette and DVD, and then that's it. I leo yai se packing al malo e promote arts, music and art le tunu. My even the contemporary dancers, performers, you name it. Now we learn you know what I'm talking about. Yes. You know, plays and you know performance archives I fina ngalo le fio marsui pandemia ma unei malitono kapeneta olo iai de tato to mai metal musica. We need to do something about our music and also our art, our musical art. E mal mafau faunga na ora matai mo temi nei. Alfa mai mo eleto tu ua la tato music festival. E ta tau na fa au pe tau sanga uma. E mal me lava la nei Pulotu. We have to bring back the originality of tato fatunga pese. Ale tu no the composers, the producers, the songwriters. Wa mavaya tu lava tato matua ale lava e yai le talent. Olo yai fo inishi o tula to le tu they still have this great talent. Ya eleto fa yatu. Alo mafa na wala tu no sunga ya lale Reverend Peteru Mavini punia lava ya Felicia Mikaele you know Mishiruki Sua you know Aniceto Falimoe Stamo Julieta Alofa you know all those great musicians that has been a songwriter for Samoa all these years Leo Tuanai Jerome Gray you know Ato Ripley ya malito tele o tato fatu pesi o peila fa pepe tu lava you know oleso e fofo ine tu sunga tawa honorable former minister they have that talent of songwriters. Yeah, pe wa esele rhythm le tato walu tato matele contemporary music. I nalo tato rhythm fa Samoa. You know, pesele tato pesele temine mai vaitau ya tole fota timo ya oi umale ufatu pese umasaya yaso pese ta ya malto telo nisi wo deta uola to sof. I pe ole nganga na le music festival Pulotu. It's to bring that treasure of us, you know, all now tato performers, songwriters, producers. Ima tato tangata tu si pese lawi loa. Ole tato te pepese goodbye my feleni, you know, all these songs. Ole tato te pepese ai from generation to generation. Tofu foi le nuu, malefio anga malato foi fatung. E tofu ale nuu, malpese le nuu. So we need to revive that back. E ma fa so i tu pulanga mai leva i tau alfa mai more na ole o tato music festival o te tarsa ngatu pa ia ma malu o alo ma fa na ole tunu o lo ia le fa na no ta inga le mele this is just the beginning wana ole amatanga le mele ai o lo tau sang fo wa plan de le tato vai aso atoa o fa iri pu o fa iri ngutu o fa iri string band tato ole vai ole to tato fa iri pu wa si da iri yes ai se me o kon ona ai sia ole tu la ile malo e fai le nga duenga te tau na fai encourage tangata mo music paso nei na te si le fia fai de samone sala ilua ia fai de sabonga ia fai de pesenga you know tele fai de afenga tele le maunu usa fai la to fai di malato foi tau banga me fa pena sa mo wai le ngano fa Sofia le nota pe mena
E o tātou tangata e loa ini de putoso pu malu. O tempa lau o pa te ma me uma sa tātou tātou. We were there before. We were there before. Yeah, I te pau fai di lau role to e ne to fai pu re. Alofa, ia, whangita lava, yo no leo, te miri nei, lea pe e o lo malo se fui lava malo se fui le to tero lato, mai le si tu, ono telo tau sanga sa ve fui lava ia le vainga na ma whanga malo, e ma whaina o tu e facility, no facility, it was just a short, oi, o lesi vainga, while we're on the same topic, lava fionga on the board, o sa valinga fui lava, te mai tau fui lava le telo tau sanga ma vai, sa ye ia marching girls, ma a onga, you know, wouldn't that be nice to mai nai marching a onga for na le fa pipi e for la tat fa fianga nei. Es that mai tau ala ba so ya o mata foi mamato. Maso to mama so tina, me se lava le marching a Malifa primary. Es that man. Ai sila nei na aso pulotu le artistic ko tangata. Whainga o whengi matanga foi. Oh, sorry. That's one of the toppest event o taunga stavanga savat. Yes. O mena na, e sau lalo le mele o le sports and culture. E te taunga sau lalo ni tanga wengo a onga. E toi wha mapue umatu lango tā leni a onga e mesa primary. Ia, le vai Vase Primary School, ia i le Fifi Primary School, ia le Oka. Pe senga, ia, e re tau whai atu. Nā vai tau ma le e te tau. O te tau fi e te tau. Mai o eventu mana ua whautua ina le minista o le tourism. I se tato festival whai lea wa te tauna tato vai i le calendar of events. Every month should have a theme in order to promote our tourism sector. From January to December, we must have a full program of events. En titilo mai la ia tu risi po fele event e fia sau iai. Ia sau le event of fishing game, ia pe fia sau le event of tauvanga savali, ia po le culture presentation, ia po le whai di pū, ia pe sau po tato musika extravaganza, ia ma me uma whapena. So te le la wala la wale tawen tato di iua, awana i ei me fo le paua ana te wila, ia na ngataile na, but we must have a colorful role of events. So that we in the solo promoting on tato tourism industry. Ma nai tele e posa events foi fanga ulo fiuma honorable. Would that be acceptable? Yeah. Well, lo foi fanga me mei. Wa uma me va pe. Hanti, e ro pe leta te pisa tau so se me pe po ai vaho. Ai ro po au sa o ana mo mena o. Would you accept if I or what style song for la Coco Serenaders or the performance for on stage or you as part of the fat one with that one? Yoi, te talala la no. Why you to langa le tato ye just why ye sa mo or to langa mawalunga. Opera, yes. Nice. I went North Classic, you know, oldies. There was in fear reggae. Yeah, why if we tattoo Tamala for way lungole family. But open level no. E cinema na ia vision al tato whenga malo. Te mire nei vaenga ia leo sa no melo fionga malo la vela fionga ma tato whenga malo. I know everybody's excited and they will look for it. De la tato nunga o to telephone tato tangata. E malanga to Samoa on a monthly basis. I just want to touch quickly on this level fionga honorable sana o leo to tele na tato tangata leo to fia no leo to amata mai ia la Polokalame foi lava na to amata resferry. What really happened if I'm more level fionga honorable did somebody did something deliberately if I langa foi lava ia tato Polokalame on Facebook for better YouTube elenga tia Pulotu wa si fia le platform le kalisia. Mai sa yele tūlanga fo ile amatanga sa tau develop la lato website also fo le lato tūlanga le YouTube e matulanga fasala la we no Facebook matau peta wa yele tūlanga tangata wa no fo ma hack le page poloka ia ona yelo le tūlanga fo ia
wa nga ilo le peti ai le secure ma security mo le kalesia ia ona yelo le tulanga te tauna ta ofi le live lungo Facebook ia ma le YouTube ai si tau sa ili le mafu anga tonu o tau ala si tau pu wa share solo nisi fo tu lo la ba le nisi uma e fa fetai ai la to lo share le tulanga ami tonu ia ma tulanga lango ina ia la ulo ma fa solo le viewers ia to tereni viewers ala si la ba ona no fo lo fa nga e sa ili se le ni ai lungo pengo fam talanga so ia e talo atu la ba le malu le tunu olo ia la va la mea a fa pe fi fa nangi Polokalame so al pule fe sili sa o mai le tato IT ma la to o tau pule e le ta fia it's a public information and it's a public program e pau la vole wala o fa mala malamba ma i manino le tato atunu e a olo tu langa i le selen ia fina ngalo mali di e ai the domain e ma fa ai ona fa ia le tu langa o puipuinga Dangol Polokalame na matou amataina ma sunga tapuala ma le TV le fakasa o se Polokalame na fatu ma develop ina ia fa malama ai meia na o mana o fa malama mo le tulu ono le taimina o fetuli na isolo a we fa sa uma o TV uma fa sa televisi fa sa la lau fa sa le tio fa sa la lau ia e paulo le televisi na tali mai la tal sanga no tu si sa o i ta maule kalesia te fono tele fa mole te pauale o surfainga ono lo tiute o te lotu e fa kasa o ti akono ia o fo le o so swani o tal sanga nei la no le so yo mai la taimina nei wa ma wa lunga tu langa o le mana ia e me se fo ile sing via me le tu me fa longo le Polokalame ia wa mana tu ai e te tau na fa mau tu le ia lela wa e le aso le fa tatu a mata uma pai Friday ia ma tal sanga loa le kalisia o te tau loa na si ile level o technicians tau na fa le me fa ngalwenga tau na nga i fa le puipuinga ina ia malu Polokalame ale kalisia mo le kalisia ia o la lava foi la fetu na inga na fai ona o au ma le kalesia na matal Polokalame ia o lo fa na no tainga o au ma me le lei ma mani manuia mani taui foi fa tu la fono ma fa manuianga e maua o te manati e te tau pe na alu uma so soni mo le kalesia ma le tina ino na televisi fa sa la ai fa tai o le o te tala le no ia e ma fai ona fa au de Polokalame na ia manino mama lama fa fonga le tunu ma na ia tele ma lo fa tai da o fionga ma no sai pa pe foi lava ia de kalesia mani sunga foi lava ia tapola o le maneira na lo to fia na tatu tangata ona le sa to amtelia mai tatu Polokalame so la pule mai le aso fa rele o to na ia tu sala le o back to normal tatu e aso to lulu aso fa lele o mai aso tatasi ai la na tele da tu fa malo to ia o fionga ona po o le ata se tu le siva mo mo la barena te o ngalo ia te ona le ua to mai foi lava ia to furtanga ni al caucus ina nai fa manuanga foi lava mai nisi atu no mau Europa fa be foi lava Australia il temi o malanga tu li tato pali mia fa mo po ia ni fa manuanga fa lo mai nai tato tangata o par fa malanga ale pali mia le fionga ia ona por fia me na aumenta fa mo le lava ona ia o te manatu e misalo por ba so fo fa ia tu lana tautalanga te le feuta na inga na fo sa tato tirtilo la vai lungo pengo fam talanga ia fa mnyanga na sainia va malo o te manatu ia se taimi muri ane ia sa no lo le tai o le malo tu langa ia i le va mani sila e malana si singa i New Zealand mamata upu o lea e fetu una i le taimi nei leipa mobility visas ma mefa pena ai mana ia lana saunonga le fia finei sa fa longo ma ia mato uma le vai fa fai a te manatu Pulotu mana ia ai on sai tatu atunu ai si sauno pe le fia ngal te mai tai palmia i lona taimi ia na fa tata noanga le vai aso ni no ima malama tulanga uma ia ai tulanga le lei ta mo mawina la malanga ai me se foi felo ia tu de ia mal malu fainga malo alo ia te palmia pa ni sta vai fafo tanga ben uma le malo
A me se whelo ia tu si o tātou tunu. Anai malo whaftai la bela fionga. Yes, my malulu toy and apology. I was a bit too fast there. I vainga lea para mana ina lea la tatu whatatali I le fiafia na nei whaftai lava honorable. Ona tā se etula lea vainga lea ona o lea tangata whapia po wa maua le miliona na tu tumalo. E mawhai ona ia mai lava statu update wha mole lava nai tatu tumalo lava po weather. O la lava ilunga lava le laina o le salau lima sefulu. Po o le to telo I la tau le wanga ilunga le whase lau lua sefulu ma le lima afi. Tā la wha mole lava le tele ma le wha alo honorable. Ia, whaftai Pulotu. O le tala la tamai le nei le lipoti la tamai sa o silingi ai le pule sili o le matanga aluenga le va ia tonu lava le tato latest list le o whasolonga o le tato tufanga le wan. Ma tua foi Pulotu o mai ana tato tua tu mai tua le lua sela wafe. O umana roll out le lua sela wafe mo le lima su tasi to malo. So it's out there now. Haiti anai tu malo ia ele to alia ono tu langa lava I fafi tauli o komiti le faalu sei no tupe le mau popo tu langa ia masalo taimi nei mai to se furu sai ai salo peto to fitu peto to ono tu malo ia to al tu langa na al to tele tu malo Pulotu ua fa solo I luma le nice le anga inga o le fa moi mai te fifie fai lo atu I le update lena mai e tia ulintanga luenga. E tolu suru lima I tu malo ua ave uma iai le se lau lima sfuta la. 35 less 51. Tu se tolu suru lima I tu malo o le ua ave uma iai le te lau lima sfuta la le temine. Lono winga to esfuru ono I tu malo. E te tau nai to tonu o le lua vai aso, ua maea o nei tua uma lato se lau lima suru tu malo, se lau lima suru tala, se lau lima suru wafi. Tala, o tu malo la nei tau suru lima, o ana alofi no mele mua, a ana alofi no mele tolu, ali pata I tu pai lunga, ali pata I tu pai lalo, ano a maa mua, pasale le anga lua, fasale le anga tolu, fasale le anga fa, fale a lili mua, fale a lili lua, fale a lupo, fale ata mua, fale ata lua, fale ata fa, nganga e maunga mua, nganga e maunga lua, nganga I fo maunga lua, nganga I fo maunga tolu, le fanga ma fale se la, loto fanga, palauli mua, palauli lua, palauli tolu, sa fata lua, sa nganga lua, sa nganga fa, sa lenga tasi, sa lenga lua, sa tupaitea, si umu, va au fonuti, vai maunga lua, vai maunga tolu, vai maunga fa, vai singano, mua. Tolu se furu lima I tu malo. O la ua maua le lato tai se lau lima suruafi. E lola I lava le ofisa. Ma fai tu tongi e lau whainga luenga. Ma fatu langa mai lato Polokalame. E ave te tono le tanga luenga. E toso I tua le lato fase lau. Lusu lima afe mua. Mantua leo vai le tato. Valu se lau afe muri. I pate lua. O I lato lau tu malo ia ua maua le lato tai fase lau. Lusu lima afe fase lau lusu lima afe momo. E luas furu lima. Nice. Luas furu lima I tu malo ato toa. Ua maua lato tai fase lau. Luas furu lima afe. Ma I tu malo la ne. A ana lofi mua. A ana lofi tolu. Ale I pata I tu pai lunga. Fasale le anga tolu. Fasale le anga fa. Fale a lili mua. Fale a lili lua. Fale a lupo. Fale ata mua. Fale ata lua. Fale ata fa. Nganga e maunga lua. Nganga I fo maunga tolu. Le fanga mfarse la. Palauli lua. Palauli tolu. Sa fata lua. Sa nganga lua. Sa lenga tasi. Sa tupaitea.
si umu, vai maunga lua, vai maunga tolu, vai maunga whā, vai maunga tasi. Ano. O le lusu lima na itu malona, vai ko se fole. Lusu lima itu malona le ua talia le lato fase lau. Lusu lima afe. O lono winga to e lusu lima. Itu malo. Lusu wono. Lusu wono itu malo. Ele i whaumaina lato fase lau lusu lima afe mo bua. Ia lewa sisira mai Pulotu. O itu malo lewa i whafore tai fase lau rolima. Lewa roll out. Lewa sisira mai le tele ma le anono i tau puyo fasolo. Lewa e vai mai lava ia o le vai aso lente nei le na mai ia uia. O le vai aso foi lente nei na umai ia fasale le anga tot. Ia o le asto na i lente nei na e vai mai u fai tufanga o ngā mukesi uma. Ia lapisi uma, plastic bins, ia faleata lua. Ia mai o le tūlanga le nā le lava o tātou. Malo lava, mana ia. Ste e lava le tūlanga lea. So e te le sesi swing o le lisi lena tau atu nei. I le lua su lima o le whase lau lua lima, ma le tolu su lima o le se lau lima suru. In the next 2 weeks, watalia uma le lau tele, o tu malo nei whasolo. Wai pau lātou e mai lātou li poti o le District Development Plan. O le plan le a mai ai le whatulangana o le whaongaina o le whase lau rufu lima mua. O mātou la lewa umana a mai a mātou whase lau rufu lima mua. Ia lewa prepare le mātou li poti. E ave le whaongaina o le whase lau rufu lima mua lea. E ana te mamuru mai lole le mātou whase lau Roli mamuli. Moati na eri tu malo. O man fofua. Tau tala lava uia molo tu malo Pulotu. Our priority is development of agriculture sector. Le ufa alu mai me whainga wenga nei pe ono whaiatu. Every family o ngā molo tu malo is entitled to one Malaila kapi 400 meters square of secure area to protect me to to so se me mati na e loa le Malaila kapi mua le e ati na e ai me to you name it talo fa yufi popo coco fruits everything but you are entitled e umatu le lua masina le utu watu na ave ia me fainga lenga le bayaso lua bayaso tarwai ma le tu unga la o tu o ngā uma ne o le tu malo. Ia umatu le lua masina. Wa latu la si singa komiti. Wa uma o na whaatumu uma le Malaila kapi lea i tau mafu. That is our first project. Olona winga o le awatu role officer. Whai si singa pura no. Whai si singa tina o le no. Ma ia mautinoa. Every household o le ngā rulue lava de la topoloka lea. O te whatu saina o le Malaila kapi o no le saisle o le whase lau mita whatafa wha o le tato Malaila kapi lea. In a way e mawhai ai o na maua uma ele tu malo me tau mafa mea anu. O le lona lua la o le mātou project le la whasoro Pulotu. O le si Malaila kapi. Ana me whanga wa moa povi ia mamo. So matou na plan. Matou na plan. Iri tau sanga nei, we have to focus on the food security first. Ia lava me ai tau mo famata, lava me uma. Ia o le overflow. La uro I favor mele mate na wai, mo export authority mo tato. Wes a voka wa uma mele wa nga yele le tu malo ye to ma ua matua I matou lu forward a matou Pulotu lana le matou lor tau nu ngol mela tau nu yai ele na tele to ale what develop le market e ave yai meia nice first and foremost ia lava food security le tunu lava uma tato tau mafa ele la se si o tu malo e tabi mai lau
Ele mawhaina matou whaia lana, ele se me whaia. O le wa umana ave waia e koso ai le malai la kapi mua mua. Ave sa mala, ave fau fale, ave fau kui pa waia, ave le wipaelo, ave le ping spa, ave le saperu marangai. Who can say it? Se me ovatu. It's there. So le kiute la amatafale umane o lo tumano. O le olo, e fatu tua la topa, mangadu luelo. We're giving them 2 months. We're giving them 2 whole months. E watu ele le committee asi mavavai. It's ole langona foi le pulotu fatupu manatu. Male langona fa'au Sofia. You are looking forward to have this 400-meter square of land area that has not been developed before. It's not been developed before. Lewa vatu le ala fu al committee, lo utuma lo committee le fono fa'avai. Every family is now entitled to this block of land for the growing of all crops. E fai ai le tūlanga o me to a lava lo me na utato fateri tari te me tupu e maola mafua. Ia tato anga i roi fai tato me le lei. Ia, ta pena rol pa ia o papua. Papua pa moa. Na wa si la fia Pulotu. Pa va se ngar mea mai le fase lau mita fata fale. Ta pena le papua, ta pena le pa moa, ta pena le pa mamo, ta pena le pa pofu. O mena e pule tangata polala na meta e ta pena. Ai pe no vai tu Pulotu. E le fa tari le si ainga e sau. E mai se me ai le si ai. E ai. It's now about time to set le fina ngalo ma le tō whāl tātou atunu. O le o atu le malo e toi a watu isi me whengari. Ina ia whai ai le sira asan o nalo le Pulotu. La le si expectation e te loa. E tu la i lava le malo e watu. Wa le sina fuafuanga. O lo iai le whautuanga o lo o whatu la i lau mata. I lau lava mtanga alwenga leo te tala noai. E ta pena atu le mtanga alwenga tama i moa e whai umaila fu moa i tu malo te tas. Lewa umana tātara noe le awala e la umai ei fua moa whetala i sa mai fafo. Ai whaafofoa i nei sa moa matufa loa. Lewa roll out il Polokalame o le free range chicken. E to tolus furu fai whato anga le wha mani e inai. I le mele o le lafu moa whawhanga ta loa. E sa palai atu la le matanga alwenga tama i moa. Ai tu malo, e tofu wale i tu malo, malana whale moa e amata. I le Polokalame le whasolo. O iei foi Polokalame, o le mai le lafu povi mai fafo. Ai fai mai lava lai tu tono i tu malo, pe fia ni lafu manu. E mana na oile i tu malo, o ka lato po. Fa mal lato, tu pe leo le. O le miliona tala. E na watu ai ale o povi tu fatufa e lato i fato anga. I tu tono i tu malo. Pa pena foi de pua. Pa pena foi me umalaba. Ai ole au mama fa mo le taimile nei on tanga venga. Ia lava planting materials. Ia lava foi fa faile lenga o tato me umai tala no atuai. O ia foi tu langa e fa popo ni si tato outlets fo. Ile mele nei ole advice and supply and services. Mo nurseries. E te tauna fa atu ni si nurseries i tono le tu malo. Ia lava sa palenga o planting materials. Ia tu langa ole fa mo ina ia wana e se me motusia o le fai fa anga. E pe ole o tapenanga atore na Pulotu o le ata te lere na le fa solo le temine nei. Mai ta ua le malama o le tunu. Not only elena o te tō ma maua me ai maua ma le tupe. La sfalele lente nei na fai ai le talo le uwa se selenga sa lenga lua. Yo, le tu sa lenga. Na umalo na fai le uwa se selenga. Ala uwa iai ma exporters. E fa tauro le taimina o loa a mai nik. Awaki fafu. Yep. Yo, and that's the second phase on tau. And not only fa tau tatu tangata local mo tatu me ai. Ai fa tau lo lewe e lua exporters te tele na iai o. O le marketi Samoa, ma le Torres market i New Zealand.
Nice. Ia, ole fatu le na ole mele fai. E to mea ano mo le whonga tau mafa a tele mea ia ua ave na loa mo tunu fafo. O le taimi foi le nei a iai lava se fai fatu anga o na mana o mia se maketi le taimi nei fafo ta isa o mero ofisa. O lo tele a tatou tangata o lo la ua tatou o lo i fafo o lo mana o mia fu o fa ele le mo le awina tu fafo. A le mea mo mua lava lea e ta tau na fatu langa di taimi nei Pulotu. Ia lava le sapalai mo Samoa mo fresh. Yep. Na ia ua nei fia aila tunu. Ia malava ua nei seongi. Au isi la overflow. Ia. O le mea na e maua tupe maua al faifatu anga i vai aso. E sera mana ia fa malo tu la vela fionga mo le vision and the plan le u fa solo taimere nei e ai nisi le fa so mai nungo ta Polokalame le taimere nei o lana fa mai o la tau le fa no noanga i le taro le tono New Zealand o no le to tele sa mo lo fa tau le taro le afiti pe e fia mana mana pe ai sia o no le o tele tato tal pe le yo le taimi a mata lo fa solo tato export o tato taro in New Zealand taimere nei O le upusa o lava Pulotu. O le taimire nei o le amatanga. We are trying our very best. Ia lava supply. Nice. E te le afianga o le tūlanga lea. Ia lava le tato supply. O le taimire nei Pulotu o tautala sa o atu. E le o taitai na lava. O no le fatua a mata na develop le motivation le tato tangata. E to anga e to to me to. Just begin. Mai o te taritonu i te tonu o lesi tau sanga ato. Ia o ese ro talo. O te talo tu lava pa ia mal mamalu o Samoa. Maua mal Polokalame nei ia ono sai mai. O a lava me o lo maua atu le taimi nei. Please help out. Ma wha tau pēna i me o maua tu tato. O fiti wa leva na whai lato plan. Tato. Le whatu a tato wo e whai de me lea. Just begin. Mai o te talo pel tato atunu lava mai ono sa i sa o tau. Tele sa pala ia fiti langa o leva na ngā ioi fiti le melea whatu a tato a mataina. Mechanization ma le commercialization. Mai te tau o na tato a ngai tele whai le melea. Au lau lava le te talo. Lava mai ono sa i tato atunu. Alo fa taira bala o fionga yes tato un sai lava fa mole Samoa e ia lava no taimi o me fa tau nui nai ia tato talo pe la no lema o tunga wenga mate ngo fiolo ta pena ia ele tato fa malo ia me se foi lava na fionga foi lava fa tuanga fa nga faiva ia ona bolauli Alemania to malo fa taira lava e ma fai ona se va tu lava sa officially fa mole le tato mutanga wenga leo fa mole lava o fionga sa away me le fionga foi lava ia honorable Siusta e lunga foi tato Polokalame la so le vai aso le voto na yatu ia sa ia foi lava na itala foi lava ele o la unaware ia le tato minsta Aperila o le taso ta upu sa fa fisinia le minsta o le ta upu le hit and run le voto te tala mai malatino tu wow le voto te tala mai le tato faila al telo taimi sa loka ile faila le o te fia fisile tu lava o fionga o firstly po ni mau fo wala ni te tala e tato faila and maybe you can just share with us nisi foi vai on nasi la fia o fionga ono le lunga ta Polokalame foi lava ile ainga tu au fa mol la bela tele mal falo Ia o te loa Pulotu le limta upu le batele na toso. Mai o lo iai pia le maftianga e watu e pia vai maru ipu e ngai le ainga. Ia ono tūlanga o le whamoe moe. Mai le lai titin ta upu. It's something that we really need to sort it out as soon as possible. Mai tau tala mal whaaloalo Pulotu. Ia iai labar tel tonunga o te taofi e lafo pe le mtanga wenga. O te whawhetai. O le watu e open le whaila. When it should be done. Somebody has to be responsible. O te taofi le whaafonga fo i mali fina ngaro mai o le tatu waturu. Ia, o lo iai le tau mwhai ngā le minista, ia manitanga le wenga le tau pulea. Ma o te re mana o fo i sopo atu sa utala i le two restrictions sa le fionga le minista leo leo malana tanga le wenga. That is their obligation to make sure to sort this case out. Paula vale o la tua lalom wha mawhanwhananga mo le ainga. Whawhetai o leo to open the case.
ia ma le tūlanga fo I lava le tātou atunu. Ia tātou on sa. E le aise me rilo e lalo le mata o le la. Samoa, e sau le tai au mana mai maua le tangata na na whaia le me lea. Lava le tinonga. E le aise si an whaina lafi le mata upo nei. Tele fo I teime whai tua inga se tua ia I fo ia. Tua I le minstai ato e rupe. Tua I fo I nisi. Ia au te taofi lava ia. Ia tata onsa. E sau lava le taimi. Leo au tova mai paula le mea ta ua I lau ai I le mumena leo. Mo te tala le case. Offer information I tangata e maua mai e nisi information fo. Ma ua vai atu. Wa matana na ngā I oiri mero surveillance cameras. Wa matana whapipi I tātou cameras I le mela le o le rusu whaitu la o le whaingtare na o le area le na vea ele si alo leo le tunu. It's an area ele se mem o te le rope whawhena su e se mori mo. Yes. Na matenga ia ma tūlanga whapea. Ai le tūlanga tā ua leo o vai atu o whai le whionga le minista leo ma le matanga luenga. Ia wa matana whapipi tātou civilian cameras areas. Ia ma le mea lava la le sakerite tu sao mai fo le e sa ki waisa mo for 24 hours. Ma o te lo me te tau na fight o le tu alalo fo na mtanga luenga I le I whapipi la me not only on ground but o le mawal tātou wa vanoa le space. Pai tātou tā sanga se sakerite mai Amerika o I se se atunu e Alofa mai. E overseas mo for 24 hours I awala I me te tupu. For these reasons. I will manatu a Pulotu, ia, malua I whalelo fina ngalo. O te manatu lava e fito I tonu le mata upu le whionga le minsta, me se fo I le whionga I le komisina, a tonu e le te mamau. Au lau leta talu I le tua, whaali mai le tangata le na tupu le whaale. Mai wa si le whai fo tatu atunu Pulotu le tunu mamanga. Se ka mi roa la wakare kale. E ka milo e ke iau ka vai aku. Ere ngati ana e te sila fia. Pa fe fele totore nei alo le atunu. O le lafi le tangata na maliu wa ita mititi. O ke o mama le mawhainga o la umir ngika. I have no. Keren whainga. How can you live with knowing you are guilty of such incident na tupu? Ke o whau si tangata malore ma whau. Ai le sa vali mai luma tau le amioto. Au te vai atu tangata le na tupu e whare lave Pulotu. Se tangata wa masani alo na o langa I mea ia o le lepo poli. It's like somebody, tupu whare lave the passing away of another person affecti a te ere te ia. Rono winga o masani o tangata o masani alo na o langa fasio tangata. But let's wait. Paula valeo tato fa mafana fana I le ainga matua tu fa fine mala inga o te tatalo I le tua. Ina babena maua tangata le tu por fa vela. O le mana ia na la o fionga ono polo ono le to e maua le manu to te tala I pe ona sa no la o fionga to te tala I le faila. But can I just ask, do you think, o se tangata whanana le lela mo maua tula sa noanga whatau pe o se me sa whai mo mua, wa leto I kia le melo na lua. Do you think it was somebody like a minister or a whaipule? I can't say it, Pulotu. Ele lopo se tailo ia tatou matematenga me nei. We don't know. Ai ono tūlanga o ke au kuai whawhose e koe maura ko ia o ngolo ngofo lata le matau. Ia matua I mai ai whai mai o le pāti e le fast na whai le pōre nā. Tua I tuai le whionga I le minstai ato e lupe manane. Pulotu, lai loa e tangata. And I believe he's listening in tatanong al pōne. He's watching. And he's listening. Te ofo maleo la umir nei tue ngā tangata. Au e role ungor mea. Pulotu le toto le nei alo le tunu e kake vai e kulava usa vari le awal kere ua whare ko. O le mena e o iku ngā kaka whapea la lafi whapea. E le te mamau. E le te wala volta atu wa tunu o le tunu o mala. E iai lava me whaalia a le ta uarisa. E iai le teimi whaali ai.
O no fo tato atu no iai lava tu langa na te sila fia. Mm. Ai tau ia le oti roti. Mm. Ne re ngā tia na te sila fia. O si foi tato whala ve lave wa. Fia wasi. Moni Ia e lava. tupu ana le mea muni muni. Ai maua i fo. O la nanga sala le anana. Ia. Pau lava leo le tūlanga e lafo pēr whātua tuanga e le komsina o leo leo. Lafo pōi whātua tuanga le li minsta. Ia manu ngā luenga lana mtanga luenga. Malo to tasi lava lava sili honorable lesa way to foi lava le fo mai corona mai fiti. Fai ngam so suenga. What was his result? And yes, the result na batu kabineta po lava fionga fa mole honorable. Ele ai. O te loa lai limo wham sinonga. Coroners ma tulanga po pathologist na mai. O te loa lai limo wham sinonga ma leo leo. And I believe oni mena na te tatala i case. Nice, yes. O te tatalo tu fo il tato watu nu ufa mole mole. A mole mole au iai lava nisi o iai ni wha mau ngā loa i o le mata upure nei. Wha mole mole, wha so tair kom sino leo leo. Ia male minister ina ia vavina fo ia. Mana ia. Malo whaftai lava i ona nā Samoa, ia mare ainga foi lava, ia pe yo vainga na isa le tau o le pia fianga na o no leo te tala le whaila foi lava ale mtau pele ni. Ia, le foi lava la ua ngā lue tatu mtanga luenga leo leo. Ia lava no taimi. Ia lava no taimi. Whaftai lava mo le tali manino leo fionga honorable. O le lata fia se e toila i le mtanga luenga leo leo whamamoli ona to te foi na tatu tangata peua lost confidence as well as faith i le tatu mtanga luenga lea. E mawhai ona mai lava sa manatu whamamoli lava i le tatu mtanga luenga lea. Because we know there's a lot of other side officers, whape foi lava ma officers foi lava lo neutral, manis foi lava officers foi lava le whatu tuale to Samoa, that's supporting the whanga malo. But it's very hard. Pena no leo mode foi lava le history and mtanga luenga lea. Ia le vanai whaale tono te tupu mai ai, ona the majority of police officers to tono tanga luenga lea, and also the leader, if I could say that with the utmost respect. How do you bring them together to not only to support the whangamalo, but make sure that there's transparency right across it? Doesn't matter if you're a supporter of the other side, whamamole lawa lau fiongana. Ia, o te lo lava pulotu e lo u fai te tenga i le vale o le upu foi ma le tala e fai le simtanga luenga. Ona o lo ua tofia al pare mier ka peneta le fionga le minista eta o bea tanga luenga o leo leo. E fa pena fo i le fatu la mai o le filinga o komsi na fo o leo leo. O te lo lava o tanga luenga uma le malo o lo o alu lava le tulanga leo le fale le ia tidu. Ia ma le fale le o nanga. Every ministry o foi la tanga luenga. Lotu o lo iai pēr tu langa lea e iai lea tu ngalunga lea tunu. Ono whainga wha vai ia ma whainga wha tontonu mtu la fono. Sa sawa le nei lua sutau sangatalu wai. O le wha moe la vai o le whainga malo fau. Ia whaini tato swinga tala whengai. Ma swinga fau from time to time in every department. E rei wha pitoa fau ila tala i tanga lengo leo leo. O matanga lenga lava le malo o lo iai lava le mta upulea. E iai au whainga lenga le malo e lango le whainga malo. E iai fo i au whainga lenga le malo e tutu mau pero la tau langona i le whainga malo tuai. O le tiute lava la i al whainga malo fo. O le whamatala pēa le au nanga i le me te tauna tutu o le au whainga lenga le malo. Whainga malo te makalasi Pulotu. A sui ro le whainga malo. O ai le whainga malo e tūrei mai. O le whiwhiringa nā lea tunu. E pule lea tunu. There's nobody else above that. O le whiwhiringa Samoa. Na whiwhiri ai mato umane e 5 sutasi. Whiwhiri e le palimia. Whiwhiri le tui palimia. Whiwhiri le kapenet. Whiwhiri le whongwhetala. Ima le palimene. Mato teo mai tau tua lea tunu. Ile nei 5 tau sanga. E le mawhai la na alu luma le ati na e o so se atu. E tupu la me lea e atu ngaluai lo fina ngalo Pulotu. O a isi e toso luma, o a isi e toso i tua. O whalenga. Tau tala malenga na whaaloalo. Au le mau le tau avere taimi nei.
O loo iai le tō whā ma le whautautanga i le au whainga luenga le malo. A whai lo o tū la i whainga malo whiriwhiri. It's a government of the day. O ina, e lima teitai nai di whaasolonga o le rumana o Samoa. I le meo whina ngalo i Samoa. Ai ala le teimini nei. E ala na tu tupu mea ia Pulotu. Ono le mea lava lea te sila mai. O lo whai mai pēr le whinau vale. Ma le whinau malos. Ma le tau whaaleanga. Ma le tau whai. Le laitu, e leo le laitu uma. Pea sara peto lua, peto toru tangata lai o lo whai pēr mea lea. Tu lau lava Samoa ma lau whaafonga wa uma le whai ngā whiwhiri ngā Samoa. E leise silu mato le nā. Wa se e sa fo lau le malo. O uma na whaatau tō le malo. O uma na tofi le malo. O uma na whaata vale Polokalame le malo. O leo se furu valu masina o whanga i oi le malo. Aran me le tupu te mini. Kena tisi le mai Pulotu. O lo malosi pēr le sau le tau whaaleanga. E li liu waifina ngalo le whainga ruenga le malo. Lo sau fo le tau whaaleanga ma le tau whai ma le whaale maluma. Ma le tau whaasise. E se ai whina ngalo le tunu. O le tere mai upu le la lafo mai. I le whainga malo. O la aral fo e tau no whai Pulotu. Fo mua parlemene. Fo mua matowi e lungo le porkiki o le whai. E file mulo i nā Pulotu. File mulo e tunu. Yes. Al mele tupu le teimini nei. E le lau e sau no sao nei. Tofua matanga luenga uma matangata. Tūlo le malo, switch atoa. O loa lango le whainga malo. A mai le whautuanga sao. A mai le tautua sao. A mai upu le leit. A mai upu whamaoni. A mai upu e manuia ele tunu. Ia, ai wharavela. Ia, ai te sira. E eini si o lau whainga luenga e maua atu tutonu. Tele le whamaoni. Nisi. E leo lau whainga luenga umalmalo. E eini si o latou lai eitu langa lea. Le whaia mar whamaoni tiu te whatau talai. Tupe le tunu. Polo keti ma me sa whai sa whaaru vale e tupe le tunu. Sa whau ai whona su e latou meto tino i lungo lefu o le tunu. Ma al mela na Pulotu. O le tau sa lau pule tune. Tau wha malama tune. Ina ia malama fina ngalo. Lau whainga luenga le malo. A wā foi Pulotu. A sa o lole mena. O sa o uma me upu. Ia le lava lai te vai atu. O lo o toa pēr whainga malo. Ia lava e wha solo whiriwhiringa ulo mtanga luenga fau. Le wha solo whiriwhiringa te whono fau. Le wha solo whiriwhiringa board members fau. Aisea. O te tauna ien swinga mo i lato e tūla i maritemi nei. We need the fresh mind. We need the fresh people that have a great idea. Malato e lava le tō whae whautua le malo. Me le taun whau. Ai le te mana o mia se tangata e nofo i runga i pauala na me whai o le whaaleanga. Ta o fi mea. E le whai se whautuanga le lei. Ma toso pēlo na whina ngalo le whainga malo tuai. O lotum Samoa ma le whaafonga mai. Ua mae ale taimi o le tapipi. Ua umma. Their time is over. Ua umma na whaide whiriwhiringa Samoa. O le whaatua i le tua Samoa tasi. Ia mai tau ave le tunu. Le ua roll out tatu whainga whaavae e le whaatua i le tua Samoa tasi. Le sau noa le palemia i le tele o fufuanga. Le ua tapen. Ma mea ume manui e le tunu. Ala te mire nei. E tu tupu ale bevesi ma le whaaloto lua o fina ngalo tangata. Ona ese fo de leo la sau lesi tu. E pepelo e le sao e le moni e le tanu. O la le whaafofonga sama. E na ia leo le manatu Pulotu. Tatia ia whapea. O le ilo whaavasenga leisi tu langa e o iai. Lewu ufai atua uia. Se longa le tangata ua leanga le mawhaufa. E tau tala pe whapea. O lewu se ele malo. Ai tala roa mai lava. Ilo taimi sa whapea. Sa tatau na whapea. Sa tatau na whaile mea. Ai tuu le mea lea. Maali lia ia. Tuu mai lea vano.
I le pale lia, sui pale lia, ma le kapeneta, ma le fono fatona. O lea ua sui le malo. Sui tangata. A mai tangata I te tono e wha maoni, ma lato walo lofa moni le tunu. Ai a whai lava e tutu ma walo fina ngalo. E te le te lia whai ngā malo filfili e fau. Te le lava noa. Tu lava noa e mai tangata fau e mai e. E lango lango o whai ngā malo. Ma e leto e solo muri fo. E le a vea le fina ngalo le to tasi, po le to o lua le laitu. E toso ai le matau. A o lau lava mau ia o lo tala noa pe le metasi. Ua le ai kia fau. Their vision is finished. Well, let's say any man for fau. There's no more new idea quite develop. Tell no my love or me what ma me sa tato mai ai. Na fa fita u di lava na mawai. Ma lu vale tu pele tu. E lau per fa vai. E lau per fa ta vai le lo fa se me. E le ia se universite. E le ia ni a onga maulunga. Pulotu. Leta mai o le mea le tua. Pule le tua so soani le mato vai. Pea fa pele na mato te vai. Ma lau mai pele mena o le ao ma le popoto. A wale o lau musu. O le tua lo iei le to mai ma le sosia o wha manianga. Wha matala yo mato ma fo tau ave le tunu. E pea upu fore. Le pulotu e se al poto tusi. It's a difference between academically you learn by the book. And somebody that is out there in the ground. Learn from there. Charity begins at home. Yes. Ele o te mana o mia tu low lava Pulotu. Ele o te mana mia Samoa ni tangata popoto tele. O tangata e wha maoni, ma alofa, ma iele tō whāwhituna. O lau nā mau. O le mele nā tauna driver le tunu. A le upure nei o le tu low lava fo'i lātou o lo iele tō mai whapitoa e au ngai le tunu. A o lātou nā nei o mai na wen whaina whaia le mele na wen whaina whaia le mele talo whai. Wa ngata na mawhawhau. Wa uma le mawhawhau. Ia al mena Pulotu pe o te whaiatu. O te lefa mawalunga. Ai ese tofinga le tua. Ese fo le mea Alofa le tua. E fo ai ai lato. O e o mai e tau tua le tunu ma le wha maoni ma le Alofa moni a sana. Ia mamuri tai le mea i e le fina ngalo le tunu. O le alfina ngalo le tunu. Mna mia so sani. Direct help to the hands of the people that need the most. And most of all, it's all about the people. Tangata mo tangata I tangata. Lea lai e lola tunei. Ai peo lau whaafsiri man tanga luenga o leo. O te loa le whai mo fie le ngā luenga ale minista o leo. O leo Pulotu. Wa umana iai ona tu la fono e kai dai de lato ngā luenga. E le tau whesili ai se si po o ai e whaia ngā luenga. O la wa iai tu la fono. Paua le mea o whaatino o tu la fono. It doesn't have to be the minister to instruct them to do this and this and this. O lo na tatu nu. Taimi ia au iai, whatever, na awai wa inga. Mai taimi o Alfonso Philip, ia whaasolo mai ia la vea una salio, sau ia asi play clock, to tell it, up till now, we have people in there. Polataivao mau mea feo, ia sau tu langa ia Schmidt, ia ola fo ia ta mai tila tu. It's a service eta uele tu. Sau no mari isani shut. Yeah, na te sila fia. La fia mo foi angaluvao. Yeah, o tanga timani. Na te sila fia sa mau timani. Fa pena o universite tele na te. Sa fau lava le to fa le. Na malu ele tu no nei te ni. Pa pe wa ini tau te tele o te tupu talu mai nane. E pe tu langa na va tu foi la fa malosi le fionga le komsina ma sia fo intanga venga pa pena foi le fionga di minsta a tonu lava e tengi tu poi me le tal fe ngai ma tatu fa lo mona ai lo fa no fiera na ngalba
O le matanga luenga o lo iai fo I tūlanga o lo mai tau mai whawha. Lo iai whai ngā kengengi. Ia matūlanga whapena. A o lo ngā lua pēr matanga luenga I fō matanga puna. A te sira fia oe Pulotu. E le lilo se mea le atunu o iau ngā komisina umane. Who was the best ever commissioner and who was the worst ever commissioner. Ai loe le atunu. Tu leva no le fionga ya ua pa au le fata a faison taimi. Te lo lava e te le la ngā luenga. Feta ia I ma le taimi le nei. Whaala ve lave mta tio le tau ta su e tangata na fasio tia tangata le maua. Feta ia I ma drugs. Feta ia I ma la au whaasaina. Feta ia I ma mete tele. So it's not easy. We just wish them the very best and pray for them. Moni lava. Malo whaftai lava mo le saunoanga matango fia mana manino la fionga ona pon whaftai lava ia na whafia fore tō telo nai tātou tangata ilunga tā Polokalame ona peo tasi nā mata upu sa fia maua mai lava se whamatalanga mai lau fionga. Malo whaftai, whamalo tu tātou minsta o le matanga luenga leo ianga ngā luenga whi lava matango fia ia o la tō tōng whai tātou Polokalame mo tātou sota inga fo I marane whi lava tamahi o le tātou atunu. O le vai aso le utona ia tula o fionga honorable lena mo mai le unga whamasinonga fo I lava whatau fo I stamali e sunga ia malele paulo king fai popo o le lau whatatali po la solua sa fulma le wha o le amau le wha sana le whai unga san whasalanga e yeise a wala ono le tam whai le whamasinonga extradite mai fo I lava sunga ia tala paunga mai Queensland but I think that's going to take a very very long time for that to happen e yeise se sosoani ale tato whainga malo whamalmole lava ni mta upulia atau sunga ia malele paulo. Ia, o te taritonu lava peo no whai atu whai mua Pulotu. It's tourist restrictions within the police department. E le lai titi. Ia, mai se whai ora e tamari I le nā e tau mwhai mai whafo. O lo no whai whafo. And the incidents was happen overseas. Ia, o te manatu e lafo pea I whiutana inga whale mālo. Whiutana inga wha vāo le tātou ofiso leo ma le ofiso Australia. E fo I aile mta upu. Mai o se mata upu na tūlai mai fo I se tūlanga sa le te tau na tūlai mai. Sa le te tau fo I ona iei tūlanga o mea ia na fuafua. Ai ona o mea lava na te tupu fo I le nātei. I o te le whai atu fo le environment tato ward nātei. Ona o le mea lava le nei o le whatūlai atu o le tali mai o le atunu I le tali atu fo I le whai ngā mālo le nātei. Na mafu ai fo I na oso le mai o tangata ma whai mea. Ia oi o lea, o lea wai lumo le whaamisinonga. Ia, e iai lo tentanunga lafo le tātou whātuatunga le whaamisinonga. A whai o le whaamisinonga na lawe ia sa mo I whinonga whaporo kiki umanei na alu. O lea o tātou mo wale malo. E ave pelo whātuatunga le whaamisinonga. The judiciary can be able to solve in the most appropriate and the most best way e solve al matau. A tulanga fa matala tula o fionga ono ono lewa mai le unga o la solus fulma fa o la mau le fasalanga o le nita mali. And I just wanted to ask respectfully la o fionga pe yesi a wana pe ava bela mai fa unga fa pe o le ave fa pui. A lo tal tonu lava mai nei fa mau manga mari to telo tangata ele I awai ele nei ta upu o le fa o le oti ele susunga le tamali le sa ave ma me foi lava telo to sanga mavai. So is there any other way ma lo so soani o telo lava Pulotu ele mafai ono o fai tua se tala to advice ia o la situlanga o la ia lava I la to wa afia le matau lai fo ia la to lo ia e mafai ona la to fautuena si te lava ia ma lo mo na tai tato tutu le lelo nga tonu government will be neutral and see what the court rules. Au te loa lava e tato te alo lofa uma lava. Tato te alo lofa ma pui fo soi fuor sunga ya tu le epa ma le mena tupu. Ai tato te pui fo ia I lato ma le lato fo ia ia te tau. O le fina mai. Ele ia fia. So let's wait for the court decision and then we go from there. Alo whaftai esa le vai asa le tona ia tu lo fionga ona bon. Na tala noi fatatau I le whamasinonga.
leo fa ngasol taimi nei ala fionga foi lava ia ona po lau tumu ia wele se va ai sa o le pe o le tangi lava vainga le situ o le lima fe le por fa lo longa le lima fe se le ni talalia a o le vainga fo la ni mo mo tu le vai aso le nei fa i mo vai aso le nei le ma watu le tofa ia le pule a pa pe sa tu fa ta se lau tala ai le ngata na fa pe foi lava la fionga ia foi mono Samuel te le fa na mo watu fa mo tufa foi lima se lau, ma tupa foi lava e whatau e palota, a tanga te lisi tu. Ma tau tia le vaenga. Ai tau te le i loa vaenga nei, i le lua tau sanga taluan. Wha malo 2 milion sa i loa fionga, wha pe foi lava ia le fionga ia ona po lau timu ia. Ia, ai mai tau le Pulotu. O ile na la mafueno o whaila upu tono pare mene i le meren to tupu mai. Ona ua toioli chapipi, abele tangi anga ia lautimu ia ai saule tangi o le vaenga fa fight tu sai a fia mai matou le vaenga fa fight e lo la tonunga Pulotu e le aise me o le ato e fai aise case o le case lea o le culture presentation o mana fo i mai fa sinonga it's already done o mana fai e fa i unga fa sinonga le mere nei o fa lo mai tu male nganu e den fenta to ta fia o lo ie fa upunga fa pe o le bribery i tu langa lava i fa tu la from le fenga palot e atato mai lo le leina tosi e i fa lo mai e den fenta to ta fia tu langa masan o ina na fotu ai so langona e mai mau fu le fa i nei me a tu la i se tu langa o le o mala malama le tau ia le la tu la mai nei le taimi nei e o ma tu le la to tangi na ma At the pena atu le tangi le counter su alautimia. Ia malana i mai rola ma mei. Ua siri atu la le tunga tu lau lava Pulotu. This is direct bribe. Yes. Direct bribe. Yes. O le sui fai pune le ale lai tu ia le ale pune. E war sa watu fatupe. Fai le instruction. E fo te whalo ngatu la fwe la vea mai man plestene ia te ofi mo. Ia, se si sira lai. O isa lai ona o manatu. Tau tue di le to fa. Mai mau tupe. Mai mau teimur whamsinonga. Yes. And it's something wa umana tatu tara noa. Ia e whai mai fo inisi wa uno fo e tau ta ofi le. Le whaadinga o le anio tonu. E tere o whatu e ta ofi. Na o fautu atu o mele la tupu. Ala le tulani. Ia le la wali ia i mai nei ia le tulanga ole au mai o le whatau matatau. Ia le la tu fo. Lala le mela tula, it's even worse. Yes. Ia la ua o ne le tulanga sa fai atu i lava whatula. Ele ma fai. O le a le taunu unga o le tangi. A wha pe manu malola tau. A to e malolo ia lau timuia. E pa ua le manu. E ai. O la le wingo ia mea. E le mama le loto. E tau ai na fai. O le ale me le lau la mua le temi nei. Wha leanga. Monila. Ioi. O le tau rumanga na lea. A lea e tau fiofi e tu lava. Yes. Lava nei mea tato o le use el malo. Ave le ava noa. Ia lau timu ia e whatino e lana ngā lengo. Lau whatari lana komiti. Ia, a whapela e whainei a lau tūlanga e o iai. O le alesi mea. Tato whatari mo le si ono masi. And then what? What is the affection of the district? Lale affection mo le lato miliona ta la polokit. Te lele a fianga. E pe o tūlanga le na wa e sau noa. Ia. Le la fatu ai loa nei i la ua tonu ana mafua no e tu lei de mele. Yes. Ono no winga e lor suita o vai a sama. Ala wali ia le la uno. Ia ta pena le lei. Atu e wale ranga langa ma. Wale ranga langa ma. Wa uma aso ia Pulotu e. Wale ranga langa ma ai e lo ata. Al semine. Langa mai ai ato lom krokai
Lo fa tai la fiongo la tonu la na no to fie pa ia mata pule na lu fa te ia tangata ia la wali ia sai tu o mele ma lo fa tai la for your confirmation fa tai for la sa no na manino le fa fi fie foi fitanga no na tata tangata lu mata program te me nei ta se la tita tu fa mon mole ono le la fa ia o ta ma fai la tata program mo sto tai foi la mata to min sta tupe pero le forensic audit investigation le lava tu na tato tangata mani lisi fo mata upu le ele I mo mai ani tali fa mo le lava pe o le ua mater time nei pe ta te fa tali se ia wirta so fo Ya. Ele te mamau. O te lo le ready the tato budget, main budget 2023-2024. By June. Wa maua le tūlanga al forensic audit. Wai for life, for dana for sanga masani, for dana tato pake. Ai o lau tau tinonga le forensic audit Pulotu. Te nao le whao popo ale lisi o meso e sue. I've got a list here, Honorable, but I'm not sure. Te le po le list nai la o fionga. O lau mau. E o ale RSI le whao wa tauna so e sue. Ele te leo mau mea ia. Lo la valo sai la o fionga ma tato fa malo. Ia, a tato tani e peare. Le fio mai. On me tau alava ia maua mai ana auditors. Ia matangata marolo. Ia ma wai uma mai fafo tato mta upun nei sei. Sei vai ili le yatu. Ia. Mo ni la. E na to tele na tangata ia vala mai un ta proclame la o fionga ona po. Po fea e anga I se lisi e vatu ia ila to o la to tu malo. Fa mole la pe I se email pe email tu la o fionga pe email sa o le officer o le miliona ta la bloquete. Ile ale tu le Pulotu. Ile lisi lo tu malo ia na fa malau me la o fionga le I le vani so lo fia mana na ni kopi se ila to tu tiro to ia ma follow ia tu malo ia fa manu ia ina ile se la wi mas fulu afe mali fa se la go se fulu mali ma afe fa mole Ia le lei o le a o tal sanga ile minister ma le pule o le tato mtanga alwe. Ia make available le lisi le update taile tato watanu. Nice. O te loa siri le alu ia lau mea. Lau talasanga ia I tauna whai se tūlanga update te tato poloketi morsi whira te le tāua na tāupulea. Tāua na tāupulea. Mai mor teimi nei le lau tala noa tae au le minister e se tu alalo iai. Pea whai wha noticed for there every month, every week. Ina ia malama lama mai iai I tu malo nei I le lato I tu malo e le o maua wha manuianga. Wa pe fo na tāua na tāupulea. O tu malo nei e poloka. E lava fo I pisa mai ai e le isau fe au o te tara no ai mta Pulotu. Te le la wai a te tau te tara no ai. O au o le sui o le steering committee. O au sau whai le amatanga lavo le tunga lunga lea. E poloka le poloketi. Pe au mai la tau e le langolango ina le whai ngā malo. Ma le langolango ina le poloketi. Le la o tupu Pulotu. O ino o loa iai lava I tu malo e o mai tutom e o mai ele wha mahoni komiti ala le tati tara noa I te Pulotu ale reality le tata noa e whai atu le malo I whainga whaavai e whai atu le malo I tu lafono e leo sta e o tu whatupe whai ala tau me mana o wa umare lua sala wafe e leise ofisa umare lua sala wafe e leini computers Uma lua se la wafe e rei tanga te whai ngā ruenga. Nā rari tu ai ngā whai leme. O ina na o pisa I lava I le minister o tinamta mai tau. Minister. E le ma whai o na tātou tu ua se tai whono po se whai pune e te e le proketi. Ono la tunga lunga la le. E le lau tu lai maritemi le. I le tā ua la le mea le whalau loa. Ma o tatalo fo I le minister. Whalau loa mai tu malo ia Polokala to komiti. Yes. Ina ia whai se ngā ruenga le tu malo atoa. Sui komiti. Sui te te wha. Pēre le lei. Awa ele a vea le fina ngaro tangata totas. Ai a whai nai le lau telo le tu malo. E tauna la to ura miliona le whai whi au mga ruenga.
E whai ele manui o le tuma. Ta ua na ai o sa I mai le tato atunu o le a o talasanga ina le mitanga luenga. E tauna make it available. I tu malo ua maua tupe, mai tu malo lo fasoro ma fasi uptake. Mor si fia le tunu. Malo whaftai, lau toi tasi lawa whamole li tu malo I o whale ata numera tolu, male pa. Whaingata te le lawa la I tu malo I lua ono lesa soli tu la fono I whaipule I lua o la ua whiutai tai fono tu malo. Wa isa I unga whatatau to lua le whamole honorable. Olo ia filfiling al committee, steering committee. Ona ia inga ale pale mene ua whaate ai sui to lua, sui le pa, ma sui o whale ata tonu. E reta wai ona toe a fia I tu langa o le lote ino o mta upu wha pale mene, ma mta upu whale malo. Ono lo iai le whasalanga. Ma lo lafo per committee whatonu, steering committee. So alo pule mta upu lea. E reo ni upu lea batu na o le mena la tupu tonu steering committee. E whaia le whai unga. Mau tutu o mta upu ia. Malo whaftai la lau whionga. Ia, mana I tele nano te o rute vatua o wafuri tā taimi. O mole toi lava whaftai tele lau whionga honorable. O la tamo whai pere tātu Polokalame Ia most tātu so ta inga whai lava malamin star tupe. Ia a ie whai lava sewa noi te musimusu ia wha mole. Ta ilia mai se talo sanga tātu Polokalame. A wai mai lunga. Se tātu tala nom wha so whai lava whatatau I le forensic audit investigation. Where is that? And so forth. Ile ava tele lava mal whalualo. A beo le taimi na nei lau whionga honorable. Ia taua whai lava sau marolonga. Wa lewa whai la fiafi na. Ona le toa a matu daylight savings. So o le ono ia mato. Ia to le iwa rana ia o tau. So of anointed. So no mai for the last time I tato atu no ia mani moli alofa anga foi moli mai. Ina yo ainga I nei Australia. Ia ona tafa ma vai le le tele lava mal fa lo honorable. Ia whaftai Pulotu, whaftai molo ua wanoa. O le tā ua na o le tā whasoa, o le alo pisi, o te tau ma whaipe I molo ua wanoa. Langa tā ua lau ngā luenga Pulotu. Tā ua le malmalama o le tunu. Tā ua le malmalama o fina ngalo o lo whaadua whesasi. Tā ua fo le malmalama. O lau whaitio. Langa tau an tā tari lau whaitio. E malmalama. A tono eise se o muri atu I ono tau tai e resi vaenga. A tonu fo eise se o muri atu I ono tau whase se o resi vaenga. A tā tau le tunu o Samoa. E malmalama lo. Manino le matarivai. E toa fo tai. Mena muri atu e pela o whaftai alo. Ia Pulotu ono lau Polokalame. Te lo fo I le whai ngofia fo I o whai vai. E masani fo I tau ai maa mai isi. E tā Polokalame. Ai holo lava pena ona sa. Ona awa nei tā whiu wha mamalama. Awa nei tā whiu wha mamalama. O te tū lai atu pēr. O wau mawhana whaitata na Pulotu. You ask me hard question. Wafo e leise me te whari loa. O le tari lava, o le tari wha maoni ma le tari sao. Pea whai sao le mele whai. Whata maua le tala le stonu ma le tala le sao. Pea tau whau se tari se matu I lau whionga mawsi. Ai o te tā pena atu pei ate o I taingi uma o le ale tu inga whamani nonga. Le tā pua I le atunu. Le tā pua I le atunu I Sydney. Le wha pefo o e wha au le whai ngā malo. You are standing in the middle. E whai wha sirin wha mamalama. Malu lua tu fo inis te mere ato toa tuai la tatari. Tate le mana o sopo utu la tatala. I lesi minister, ma lesi minister. But I'm just trying to bring the overall. Le wha anofo file nu waili. Ina ngalo le tunu. Ai whaftai atu molo ua manoa. Nei e fiafi whaftai atu fo I Samoa. E mai moa, ma le tapua I mai tatou Polokalame nei. Malu lua tu fo. Pe a whai fo ua. Le longo maalia sa utala. Ia po si opu malia tau whai la le wha mamalama. Watu le nei a wanoa e mori e 12 whaftai tele le tapua inga mau. Whawhenga inga taulangi uma. Tawha e fia le larulangi. Tai e kalesia ma tō vine ese. Loutou tatalo ma loutou tapua inga. O tato whainga malo. E le lilo e le lanu loutou taulanga. O si taulanga. O whai pea. O lo maua I pea le matou mawhana whana ma le loto te tele. Tau abe le tunu. Ionga tamai tai pāremia, sui pāremia mar kāpeneta, whangwhitalai mar pāremene. Ia, e le whaingofia whaiva. E whaingofia me uma. I le pai mai o le malamalama o ke wiso
Whanofo file muai, le lea mana i o le lauwha, ma le lea e fuelo uru, ma le lea futu e tawhea le matangi. Ina ia whatofi marie, ma stay focus, ia ma stay pe le awala file muai le tunu. Whaftai lau tau talo, a lau tau whamanuia, tai taio e kalesia, so se whata whaitau langa ia ona le tua i Samoa nei, matunu mamau whaftai. Ka po inga Samoa i ona tulanga o te tele, wa inga malatou tamatama mo latou ainga le usonga tu mo mapule, tu au malatou ainga le tai ma le vao fonti. Ia whaftai tele Samoa, lau tau whātua tuanga wala fo mai tu la iai o mātou tangata whatawa, tau avele tunu. Paula Valea awane iai se fina ngalo e oti tua. Iai fu se mea e whaaleo mai, whao ngā mai Pulotu le whaaleo mai o tō fina ngalo. E ale maua se avanoa, e mātou te tari e tuai. Au lau te talo, sanga tonu lau o le fōr, tangata la vaia ma le whaipuro lona i tū malo. A ngai iai, au tau sau noa ngai mo moli mai te tonu le whono osua Samoa. Ia whono le mauta i tia whau. A tūlanga la vaia whaataritana noanga whapeni, o avanoa. Ni fai foi na watu ni motu ngā awhai, fai lo leo e, fai mo whawhonga o le vaenga whau, fai tali e tuai ni matau. E leo mana malama, ma le manino, i le whawhonga le tātou turo. Ia wai, le upu masani lava e, o le tofi mali, a fi le mulo lotu. Ua manino mea wai, o mana vale lei, wala wai mautinoa, wa iai le puipuinga, ma le saunga le mu, i lo ainga, o lo watunu, ma lo mano. Ai ai rori nei mata upu e le tarwhenga. Ia, wale le lei fōi whalong. Ia maoso ai lo maisi ma whauwhaunga se se. Ma tātou whai eini whai unga manisi tūranga se se. E toi sori ai fōi tū la whono. Ia, pe fōi isi mata upu i e tau whawhoi atu. Hore nei tū la, ia, mori atu whawhtai tere Samoa. Sio tū malo pele, ia, whawhtai tapo e mai o lo manuia me uma. Tō te pole meo le seki a kako. O wainga, waolo mangafa, ia whawhatai te talo mai malouto o le saina. O lo manuia me umai le lofo le tua. E tātou tue whēroi fo le vai aso fau Pulotu. I le lofa ma le anga le reo le tua. O te alofa te le atu. I lau whionga ma le whatua ma le aingari. Ia meisi le tātou le tio whasana lau. Whasai fō mai manuia. Ai la vela fionga honorable ia famanuia fu le tu la fionga ma siofu ia ma no falo ia ai fu la veta to no rata fe lo fu la vela fo take care, have a good rest tonight and have a great week. Ne vtira ma falo to fase fu honorable. So fo mai manuia Pulotu. Good night.